Dobar dan, pozdrav iz Pekinga, ja sam Mija. Da li vam potrebna kafa da vas osveži tokom radnih dana? Da li vam potreban šećer u kafi? Pića bez kalorija, bez šećera i masti su veoma popularna kod kineskih potrošača Z generacije, odnosno generacije rođene posle 1995. godine. Mnoge kompanije počele su da prodaju nove proizvode bez šećera. Prema izveštaja Kineske akademije nauka, procenjuje se da će vrednost pića bez šećera u Kini porasti za 3,2 milijarde evra do 2025. godine. To pokazuje promjene potrošačkih navika mlade kineske generacije. Zdravlje i zaštita životne sredine postaju najvažniji faktori potrošnje. Slično, biljno mleko je također veoma popularno. U stvari, biljno mleko nije mleko, već je biljni napitak poput sojinog, bademovog ili kokosovog mleka. Kinezi su već naviknuli na sojino mleko, napitke od kikirikija i badema. Biljna mleka su veoma popularna u Kini. Osim potražnje vegetarijanaca i ljudi koji su netolerantni na laktozu, mladi Kinezi smatraju da su niska emisija ugljen dioksida i zaštita životne sredine biljnog mleka također veoma važne. Ja podržavam upotrebu biljnih mleka, uzimajući u obzir ugljeničnu neutralnost. Istovremeno, piće ne samo da zadovoljava osnovne prehrambene potrebe, već ima i društvene i kulturne atribute. Mladi Kinezi uživaju u društvenom modelu koji se zove ke ujutro, a uvečer, odnosno kafa ujutro, alkohol uvečer. Zbog toga se pojavio novi izraz, ekonomija pripitog života. To znači da se mladi ljudi uzdržljivo zabavljaju, pijući niskoalkoholno vino ili pivo. Tržišna anketa pokazuje da je prihod industrije barova premašio 18 milijardi evra 2021. godine, što potvrđuje razvoj kineske noćne ekonomije. Zahvaljujući eskalaciji i povezivanju tradicionalne poljoprivrede, proizvodnje i moderne uslužne industrije, potrošača pića se neprekidno povećava. Novi proizvodi i kvalitet kineskih proizvođača pića zahtevaju način sadnje poljoprivrednih proizvoda. Ambalaža mora da zaštiti životnu sredinu, ali i da stimuliše potrošače. To je izazov za preduzeća za ambalažu. Istovremeno, kao tipični model moderne uslužne industrije i digitalne ekonomije, piće novog tipa stvara veliki broj radnih mjesta za barmena i dostavljače hrane. Kad naručimo mlečni čaj kod kuće, cijeli industrijski lanac posluje zbog ove male potražnje. Koja nova pića ste probali? Napišite nam u komentarima. Ja sam Mija. Vidimo se!